Allahumma salli ala Muhammad. Awat palay trawa matang sige. Miyoy basing na kang mangamdre. Awa ba karino? Nungay ba karino? Ning batung mana kari, ning batung da mana kari. Kum nare pa kum. Laira ka dito ugadam ni laitra di mazburi na te. Kari mo function na makari mo tabuga makari mo lo ang kungzong ba mada. Nakaupo ka chalo ay tamda. Lay bang amda dan laita sibu cry di lawr dorno. Miyon de wire bahon obra ikaidra. Pina re pa kum suwin. Jannat ki nupi singe sardar Sayyida Fatima Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Awat panatan ba punsi ni Fatimagi Punshigi. Adu wala wasu na awat pasing adu ki marakta ki lairi ba khara aduna lele punsi adu da shariat kaida na ba len kiye ba mat. Kainat ke sardar Saeed Al adu ki machanupi koi tegi nu sizabi machanupi jannat ke sardar oige dori budole Hazrat Fatima Zahra haris. Adu ka lele ba punsi marel ne yango. Nungma Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam Hazrat Fatima ki nakalai. Allah ki Nabi ne lakanda Fatima da lagi Nabi na khudola na piki wa gulama ma adusne zamina raise lagi Nabi ya punna Hazrat Fatima ki manakta Hazrat Fatima na leiram mi wa fibam sina iza kana'at bihi ra'sa lam yablugh rijlaya wa iza gattat bihi rijlaya lam yablugh ra'sa kaya gi mati pikpa fi oi hekanda makok nai ho naragana ne makhong yaudo makhong nai ho naragana makok karam mo ngi fiwa mo ram gani ngasi adu mukki changi parda taunangai gi feel ite dene te bakai le parda mayam si ngasi di amana te ani na treba masing thingam dan leiri ne ba adu gi mayam du laina leita bada bahana torakanda parda wai ba posak se tab dalambi sok so thoi mayam si salwar tara thami mohta salwar ani thabang ne kapa mani thamba yai na mafam matam chana parda ta ya pot leibang ngamdabdi ayam ba oidreba Fatima Zahra diangu makokuk lagana makongkuk na makongkuk lagana makokuk na wagi changi phifo laita be yamna wa mo ngamdalaiyo ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma talqa ay min al mushaqqati fi tasatturi mana parda toning batagi wazari mo nabi na lapta or em no ai tre lagi nabi se oh laita batagi ni kon adu mage thamoi fazing dekhe lagi nabi na re innahu laysa like bas inam huwa abuk wa gulamuk Fatima yang wasiluno nangi babani changais lai se ai ginat nang aduk tan Pardagi tamam to bagi batau ta de dan kaisu khalono chang piswan hai khiyo Fatima do haro rong godro baba chang padam maram chana ko ka khong ka khut ka loi khumba ya fi lei banate adugi matam odra subchil laga khaijil laga masa du parda taw ngai no hona khri bane ba ubada lagi nabi no mi te pita khrem ne wai chana pisigi fi sifo dress sifo parda maram chana tamai leite ko asya no wai ko अदुबो वाना तौखिबने ना करी प्राय संगी करी नाम फंगी करी नुपी ने विक्रवा जन्नत के सरदार ने वो हेनख्रेसी ngasi lain hangdo kanda Fatima gi tungila kanda jannat lay gay tadi yaroy ekoi Fatima gi nakta Fatima na jannat ke sardar mo erga magi ekoi weda sanaraga ningba kuding thunga ga leiro ge hebtara di kari mathau to tai Fatima gi tung inno